أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uistinu Allah vam naređuje da povjerenje dajete onima koji imaju pravo na to. Prenosi se u hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: bilo koja pozicija koja daje osobi da nadgleda nešto, to je povjerenje koje je stavljeno na njih ili njima dato. Onda u džematu bilo koja pozicija ili bilo koji posao koji je nekome dat da ga izvrši, to je jedno povjerenje dato toj osobi. U našem džematu mi znači u svakoj organizaciji izabiramo članove odbora na lokalnim, regionalnim i nacionalnim znači mjestima. Ovi odbori se formiraju i izabiraju. I svi znači izbori ovih odbora i ljudi koji imaju neke pozicije u džamatu, da li to bilo na lokalnom nivou, centralnom ili regionalnom ili nacionalnom, ovo je urađeno ovi ljudi su znači izabrati glasanjem. Onda Allah dželešanuhu naređuje kada izabirate ove osobe, trebate da izaberete i izdvojite te osobe koji su zaista najbolji za tu poziciju i koji će zaista da izvrše i to povjerenje koje je njima dato na toj poziciji. Nemojte da izabirate one koji su vam prijatelji ili imate bilo koji drugi znači razlog kada se glasa. Nekada neke pozicije su date iz centra bez glasanja ili halifa izabere da postave nekoga ko je najbolji za tu znači poziciju. Nekada može se napraviti greška u ovom izboru ili te osobe kada dobiju poziciju oni se promijene. U hadisu stoji da dvojica su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu kao trebamo da dobijemo tu i tu poziciju, kao oni su najbolji za to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: koga god ja stavim za taj posao ili poziciju, Allah dželešanuhu će da pomogne toj osobi. Ako god prihvati poziciju iz svoje vlastite znači želje za tim, onda Allah dželešanuhu ne pomaže takvoj osobi. Znači nije to blagoslovljeno taj način. Onda niko ne treba da ima želju da ima bilo kakvu poziciju ili da nešto radi da bi dobio tu poziciju. Kako god, trebate da budete zaista puni te želje da služite svoju vjeru i nije važno koja je pozicija i šta je, trebate to da ispunite na najbolji način. Onda nije u redu da znači žudimo za bilo kakvom pozicijom ili da budemo kao
supervizori za bilo šta. Ali opet vrlo je prelijepo kad osoba ima želju da znači služi svoju vjeru i kada se glasa trebate ovo da držite na umu, sva ova pravila. Znači pravila časnog Kur'ana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači poslije prvo molitve i traženja pomoći od Allaha dželle šanuhu onda trebaju da izaberu osobe koje će zaista da ispune te dužnosti na najbolji način. Znači ako neko ima želju za pozicijom, administracija u džematu i oni koji glasaju trebaju da jednostavno toj osobi lijepo da kažu da to nije u redu. A oni znači glasači trebaju uvijek da glasaju na najispravniji način. Generalno izbori se održavaju gdje iz centra sa znači nacionalnog ureda znači šalje sve izbore ili rezultate izbora halifi vremena i onda halifa odlučuje i može da izabere nekoga sa najviše glasova ili najmanje. Nekada se desi da centar zna neke informacije u vezi osobe koje drugi ne znaju. U svakom slučaju ovo znači da osoba koja dobije najviše glasova ne mora znači da će da bude znači odobrena od halife da bude na toj poziciji. Ali ovo sve ide prema uputama znači naše vjere. Znači naravno stvar uvijek se pokuša da se izaberu oni koji su najbolji, u smislu oni koji će najbolje izvršavati te dužnosti, ali nekada selekcija je znači ograničena i izabira se iz onoga što je dostupno, ali i tada znači trebate da izaberete osobu za koju mislite da će da bude dobra na toj poziciji. Ali zapamtite da ne treba nominovati nekoga iz rodbinskih zbog rodbinskih veza, zbog prijateljstva i slično i ne trebate da glasate za osobu samo zato što većina glasa za tu osobu. Glasajte za osobu za koju mislite da će da bude najbolja na toj poziciji. Iako ove godine centralne neke pozicije se neće birati zato što se prošle godine izabrale, ali u nekim mjestima će se birati znači u džematskim organizacijama kao što su Ansar, Hudam i Ležna i onda trebate da se molite i zaista da izaberete najbolje koji su za tu poziciju. Jedno kad ovo ispunimo znači ispravno, onda džemat će da ima pozitivan progres i mi ćemo znači da postanemo primaoci Allahovog blagoslova. Sada želim da okrenem pažnju znači svim onima koji imaju poziciju u džematu, koje su njihove dužnosti. Znači moraju uvijek da imaju na umu koje su njihove dužnosti i da misle kao da je Allah dželle šanuhu znači ovo dao njima da služe i onda oni moraju uvijek da ispune sve te dužnosti da bi to najbolje znači izvršili. Nekada ljudi šalju žalbe u vezi tih ljudi u džematskim pozicijama da oni nemaju znači da nisu kao skrušenog prijatnog ponašanja i da poslije kada su stavljeni na te pozicije oni postaju totalno drugačije osobe. Ja ne kažem da oni sad postaju kao faraonske te karakteristike, ali nekako kao da postaju važniji, da se smatraju važniji. Ovo je totalno znači
ne ide uz osobu koja služi u džamatu. Da li to bili službenici koji su u džamatskim uredima ili to bili oni koji su zaista dali svoj život u službi džamata. Kada nekada ovi ljudi koji su znači dali život u službi džamata i stave se kao da budu generalni sekretari ili nešto tako u džamatu, u vezi njih dobivamo žalbe da se ponašaju vrlo arogantno i da ne odgovaraju čak ni na selam drugima. Ti koji se tako ponašaju trebaju da se reformišu, jer Allah dželešanuhu im je dao znači priliku da služe i trebaju da se mole, da padnu na seđdu i trebaju svakoga sa velikom poniznošću i ljubavlju da se znači obraćaju sa svima. Vi ste data vam je znači pozicija da služite zajednicu, a ne da vi se stavljate iznad. Onda oni koji dobiju poziciju, a ne izvršavaju svoje dužnosti. Nekada njima se traži neki izvještaj od njih i slično i oni to zanemare i posle 6 mjeseci ili godinu dana šalju i kao to i onda pošalju kao poruku izvinjenja da to nisu radili na vrijeme. Ako se oni ponašaju ovako prema centru glavnom i prema halifi, onda kakva su očekivanja da se oni ponašaju sa lokalnim ljudima? Ovakvi ljudi zaista moraju se reformisati ili oni će biti znači smaknuti sa ovakvih pozicija. Želim da usmjerim pažnju znači svim koji imaju neku poziciju u džamatu. Prvo morate da posjedujete poniznost i da pokušate da izvršite sve dužnosti koje su pale na vas sa tom pozicijom. Uvijek imajte na umu da Allah uvijek gleda na nas i zna sva naša djela. Kada dobijete neku poziciju, nemate znači slobodnost. Vi ste onda pod još višim Allahovim nadzorom. Ljudi su vas izglasali i izabrali, a halifa vas je znači odobrio da vi izvršavate tu dužnost. Onda morate da ispunite to. Morate da date sve moguće što vi imate da ispunite dužnosti tog ureda ili tog odbora koji vi služite. Jedino tada ćete zaista ispuniti svoje dužnosti i jedino tada će svi članovi u džematu da s vama se znači rade. Kada dobivamo žalbe, kažu da članovi džemata ne znači kao ne žele da rade s njima. Znači dužnost je na sve džematlije da trebaju da rade sa onima s kojim su oni izabrali ih na te pozicije. Ali u isto vrijeme dužnost onoga koji je na poziciji moraju da pokažu najbolji primjer tim ljudima. Dobio sam znači izvještaj u vezi jedne osobe koja služi kao ima poziciju u džematskom odboru, ali ta osoba ne daje dovoljno, ne daje iznos čende koji treba da on da, niti želi da traži dozvolu da on plaća tu čendu ili mjesečnicu kao da mu se dozvoli da plaća manje. Onda kakav primjer ta osoba koja ima poziciju u odboru u džamatu daje drugima? Kako ta osoba da kaže drugima da znači udjeljuju i daju finansijski kad nema primjer
tome. Velika je potreba tražiti oprost od Allaha dželešanuhu. Velika je potreba znači da analiziramo sebe. Isto tako, ako osoba koja je dala svoj život u službi džamata ili misionari i ne klanjaju na file, kako onda da oni usmjere ili podstaknu druge da klanjaju svoje namaze. Obećani Mesija alejhi selam nas je usmjerio pažnju i rekao da nemuslimanski znači učenjaci savjetuju mnogo, ali njihova djela ne idu uz njihove savjete i zbog toga njihove riječi nemaju nikakav efekt. Ali mi moramo da provedemo svaki trenutak i da budemo vrlo pažljivi svaki korak koji mi radimo. Jedino tada ćemo biti oni koji će ispuniti svoje dužnosti prema toj poziciji. Ako oni koji su zaduženi za terbijat to drugima predstavljaju sa ljubavlju, sa prelijepim načinom, onda oni mogu zaista da donesu veliku promjenu u džamatu. Svaki onaj koji je znači ima poziciju u džamatu treba bar 2 nafile da za sebe se moli, da ispuni dnevno, znači da taj ured koji ta osoba je dobila, znači brigu o tome, da Allah dželešanuhu pomogne toj osobi da ispuni to. Kada specifično znači izdvajam neke te džematske urede, uopšte ne oduzimam nimalo da ovi drugi uredi znači ne bi trebali to raditi. Ne, svi trebamo da znači ispunjavamo dužnosti svojih pozicija. Ponašanje svakog znači onog koji ima neku funkciju u džematu se primijeti. Na primjer, ako financijski sekretar ne daje onoliko koliko on bi trebao, znači isplaćivanju tih mjesečnih čendi, onda kakav savjet ta osoba može da da drugima, kao što sam spomenuo ranije. Koji znači blagoslovi će biti u njegovim riječima? Ako znači osoba koja je zadužena za tablik ne radi tablik, kako onda može da podstakne druge da rade? Znači svaki ured u džematu je vrlo važan. Onda imamo predsjednika u svim organizacijama u džematu. Nekada dobivam znači žalbe u vezi predsjednica leđne organizacije za žene, znači kao da se ne ponaša kako treba. Neki se ne ponašaju prema novim Ahmedi na dobar način. Umjesto da ih znači privuku više džamatu, te osobe ih odguruju dalje. Ovi novi znači Ahmedi dobiju poruku od nekih članova da mi ćemo vas kao reformisati. Prema mom mišljenju takve predsjednice leđne trebaju da budu reformisane. I ovo se također desi kada neki ljudi ostanu dugo vremena na istoj poziciji. Također želim da kažem onima koji imaju pozicije da vaš posao nije da sjedite na nekim binama i glavnim stolicama. Svaki koji ima poziciju u džamatu treba da izvršava sve dužnosti kao da ste najjednostavniji radnik. Nova Ahmedi muslimanka koja je došla ovdje na dželsu mi je rekla je da nešto što je zaista iznenadilo ili dotaklo u smislu jeste da je vidjela znači glavnu predsjednicu leđne ovdje i ona je radila sa tim drugim djevojkama dužnosti discipline i znači s njima je bila.
U svakom slučaju ovo je dužnost svake predsjednice i to nije ništa kao ekstra da je urađeno, ali je to dotaklo tu novu Ahmedi muslimanku. Ona bi znači bila odgovorna da ne radi sa svojim znači članicama iste dužnosti, da nije znači tu da im pomaže. Znači ako predsjednica ne radi ovo, onda ona ne ispunjava dužnosti i ono što je njoj povjereno. I znači oni koji imaju pozicije u džematu i koji zaista izvršavaju na najbolji način, onda oni postaju taj način reforme za druge. Mentalitet koji svi znači naši trebaju da imaju, oni koji znači služe u džematu, jeste da je vođa sluga svoje nacije, na primjer, a tako i mi trebamo da se znači ponašamo. Kao što je to rekao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dužnost svakog koji ima poziciju u džematu jeste da ima kontakt sa džematlijama, da se prijateljski ophodi prema njima, trebaju da se znači s njima druže u sretnim i tužnim danima. Svaki član džemata treba da osjeti da administracija džemata je znači uspostavljena da širi ljubav, da se znači brigu jedni prema drugima, a ne da ima neke znači razlike i stepene među nama, da su neki superiorni, drugi inferiorni, manji ili viši u bilo kojem stepenu. Mi smo svi braća, mi smo tu da ispunimo misiju obećanog Mesija alejhi salama. I ovo je mentalitet koji treba da uljepša znači sistem džemata. I ovo je mentalitet koji će nas približiti Allahu dželešanuhu. Da ako nemamo ovaj mentalitet i ponašamo se drugačije, onda zaista će biti to nešto što će donijeti Allahovo nezadovoljstvo. U hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: koga je god Allah postavio da se brine o nečemu, a ne izvršava tu dužnost i ne brine se za ono što mu je znači povjereno, onda kada ta osoba premine, za takvu osobu je dženet zabranjen i neće vidjeti dženetske bašče. Ovo je zaista veliko upozorenje i nešto što trebamo da razmislimo u vezi toga. Onda u drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svi ste vi znači zaduženi za neku brigu i bit ćete kao odgovorni za bilo koji nešto za što ste se trebali brinuti. Hadis je vrlo dugačak i onda ću samo da izdvojim znači za ovu temu dijelove koji su znači u vezi ove teme o kojoj govorim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: emir je znači čuvar, znači u drugom slučaju ovo se odnosi i na ove koji služe u džematskim uredima, jer su oni čuvari tih ureda i oni će da odgovaraju za sve dužnosti koje ti ljudi trebaju da ispune prema džematlijama. U ovom istom hadisu suprug se spominje da je on kao staratelj ili čuvar svog doma, a žene su znači staratelji i čuvari svoje djece. I znači ovo čuvanje i starateljstvo nije da vladaju iznad nekoga, već da pomažu u moralnom i duhovnom razvoju tih osoba, da bi ispunili znači potrebe tih koji su pod njihovim starateljstvom. Ako ne ispune svoje dužnosti,
onda prema onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, džennet je zabranjen takvim osobama. Onda oni koji su znači date ove dužnosti ili pozicije u džematu i oni to samo drže tu titulu, a ne izvršavaju ono što halifa vremena očekuje od njih, onda oni nanose znači štetu halifi vremena s takvim ponašanjem i stavljaju na njega da bude odgovoran za njihove grijehe. Spomenuo sam ranije one koji ne šalju svoje izvještaje mjesecima. U vezi ovakvih ljudi koji onda izbor meni ostaje osim da i znači sklonim s takvih pozicija. I da ja ne budem odgovoran ako ih držim na tim pozicijama za njihove grijehe. Ja tražim oprost od Allaha i također i ovi ljudi trebaju da mole i traže oprost od Allaha. Da Allah dželešanu uvijek podari Ahmedija halifi takve pomoćnike koji ispunjavaju sve dužnosti, umjesto onih koji samo imaju poziciju, samo da imaju poziciju. Ovo je zaista nešto što trebamo skrenuti pažnju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kogod ima neku dužnost prema znači drugima, Allah neće blagosloviti njihov rad dok oni ne ispune dužnosti prema tim ljudima. Ovo nije samo dužnost halife vremena, ovo je dužnost svih onih koji posjeduju pozicije u džamatu, koji su znači predstavnici halife vremena u svojim džamatima. I ovo je velika dužnost koja je stavljena na njih. Nije jedino dovoljno da na znači sastancima oni predstavljaju neke prijedloge i slično ili da prisustvuju na tim mitinzima, sastancima. Vrlo je znači neophodno za njih da smisle neke planove i onda da ih oni također ispune. Znači ono što imamo trebamo da koristimo, da ispunimo sve dužnosti prema ljudima. Znači svi uredi trebaju da ispunjavaju dužnosti. Jedan ured u džamatu jeste rištanata koji ima znači nekih prepreka. Ovaj znači ured, department treba mnogo planiranja. I sve džematske organizacije trebaju zajedno da rade na ovome, da pomažu znači ovom uredu. I znači tarbijat ured treba da bude vrlo aktivan, taj moralni trening. Sve se vrati na moralni trening. Ako su naša omladina moralno istrenirana, onda oni bi se uvijek pridržavali uputa poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi znači sklapanja braka. To jeste uvijek držati prvo na umu vjeru, pa onda sve ostalo, porijeklo, ljepotu i slično. Ako je znači vjera na prvom mjestu, onda i mladić i djevojka će da jednostavno imaju vezu sa Allahom dželešanuhu i da uvijek vjeru prvu znači izaberu. Na ovaj način mi ćemo biti u stanju da sačuvamo naše buduće generacije. Znači sačuvat ćemo se deđala ovog vremena. I ovo zaista treba veliko i duboko planiranje. Svaki znači oni koji imaju poziciju u džamatu prvo trebaju da krenu od svojih kuća, da reformišu sebe i unutar svojih kuća. Trebamo uvijek da znači razmišljamo o našoj zakletvi, da ćemo iznad svega staviti svoju vjeru. Ovo ne treba da bude jedino riječi naše zakletve, već trebamo to da ispunimo sa svojim djelima.
Jedino kad ovo znači ispunimo, onda ćemo biti u stanju da idemo protiv Dajjala i da zaštitimo našu djecu i da ispunimo znači svoje zakletve i ono na što nam je dato da čuvamo. Znači organizacije naše džamatske širom svijeta, sve grane znači džamata, svi uredi, sve znači što spada trebaju dobro da razmisle u vezi ovih savjeta i da znači imaju upute da ispune ih, kao na primjer spomenuo sam Amuri Ama ured, to je znači naša administracija i vrlo je važan ured, ali mnogi misle da samo ovaj ured se bavi u vezi znači vrlo strogih mjera i kaznih. Ljudi koji rade u ovim uredima širom svijeta, znači koji imaju pozicije u tome, trebaju da znaju da ovo nije znači ograničeno na ovo. Ovo je vrlo mali dio njihovog posla. Njihov posao nije da znači uvijek koriguju druge. Ovo je zaista njihov posao da rade na vrlo znači u vrlo ekstremnim situacijama kad nema neki drugi izlaz, pa onda korigovanje nekoga i znači kad se moraju neke stvari poduzeti. Ali ponovo želim da kažem da ako Tarbijat ured, znači odbor taj za moralni trening, onda u Amuri Ama dosta znači problema će nestati. Sve te neke probleme ili rješavanja ili između džamatlija će nestati. Neprijatelji uvijek pokušavaju da znači stave pod svoju upravu one ljude džamatle čija je vjera vrlo slaba i time da znači nanesu neku štetu zajednici. Na nekim mjestima Tarbijat ured je se potrudio da jednostavno pomogne džamatlijama da ne misle negativno u vezi administracije. I oni pomažu ljudima znači da prihvate te odluke koje je zajednica donijela. Znači na ovaj način naši neprijatelji i njihovi pokušaji da nam nanesu štetu nestaju. Vrlo je važno da znači moralni trening i Ama ured uvijek rade jedni s drugima. Kao što sam već spomenuo, znači posao Amuri Ama ureda je vrlo širok. Ekonomsku stabilnost trebaju u zajednici da obraćaju pažnju na to, da upućuju džamatlije u vezi znači njihovog školovanja ili poslova. Oni su zaista zaduženi da služe čovječanstvo na razne načine, ali to da rade sa velikom poniznošću i ljubavlju prema drugima. Znači Amuri Ama departman ne treba da bude sa kaza odborom da oni donose znači neke odluke. Zaista njihova je znači jedna dužnost da implementiraju šta kaza ured odluči, ali znači nije da oni donose odluke. I onda kada znači ta odluka se donese u kaza uredu, Amuri Ama treba da podstakne te osobe koji su znači upleteni u taj problem ili slično, da oni ispune onako kako džamat je rekao. Ako ovaj ured vidi da nešto se dešava u zajednici
što bi nanijelo štetu, onda trebaju da rade sa terbijatom, znači uredom, sa moralnim treningom, s misionarima, da pomognu našoj zajednici da jednostavno rade prema islamskom učenju. Ne znači samo da će sačuvati zajednicu, ali također će sačuvati vjeru ljudima. Nekad ponašanje onih koji imaju poziciju u džematu utiče vrlo negativno na džematlije. Nekad ako osoba pošalje halifi neku kao neki zahtjev, ali to je trebalo da se pošalje ili kroz lokalnog predsjednika ili nacionalnog i slično, pa ti onda poslije saznaju da je ta osoba direktno od halife tražila, oni postaju vrlo strogi prema toj osobi. Znači, ako se osoba njima obrati i oni ne urade odmah šta trebaju da urade, šta ta osoba traži, koje su potrebe. I onda ova osoba koja čeka na njihov odgovor se javi halifi direktno, znači pošalje. Oni stvaraju negativnu znači sliku u vezi administracije. Ti ljudi onda smatraju da njihove potrebe ne dolaze do halife. Kada se ovo znači zaustavi, ljudi misle da njihove potrebe ili njihove zahtjevi ne dolaze do halife vremena. Situacije ovakve se znači dešavaju. I onda ovako ljudi razviju negativno mišljenje u vezi halife kada njihovi zahtjevi nisu odgovoreni na vrijeme. Zbog toga što osobe koje su na toj poziciji nisu znači razmotrile taj slučaj, nisu počele raditi na tome. Sve znači ovo je netačno. Znači svako pismo koje stigne ovdje se otvori i pročitano je. Nije da bilo koje pismo se zadrži i ne pročita. Znači svaki onaj koji pošalje halifi nešto, to stigne do halife. Želim da kažem članovima džamata da svako pismo koje stigne ovdje je otvoreno, pročitano i onda se istraži i nađe znači odgovarajući odgovor ili rješenje. Kada se desi da ima neko zakašnjenje, to je onda do onih lokalnih ili nacionalnih ureda koji ne rade svoj posao i koji na vrijeme ne šalju halifi te izvještaje. Ti znači ljudi koji imaju te pozicije i ne rade trebaju da imaju strah. Znači, jer njihova djela znači čine da ljudi imaju znači negativno mišljenje u vezi halife vremena. I također negativno ljudi misle u vezi administracije i ovakvo ponašanje stavlja te ljude na poziciji da su griješnici. Jer se igraju sa vjerom drugih ljudi, tako postaju grešnici. I ti ljudi zaista trebaju da se boje i svaki onaj koji je na poziciji, onaj koji se brine za članove džemata, ako su lijeni, ako ne ispunjavaju dužnosti prema ljudima, oni će zaista biti kažnjeni od Allaha dželešanuhu zbog neizvršavanja svojih znači dužnosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da imam, što također spada na svakog onog ko ima znači poziciju u džamatu, da ako zatvori vrata onima kojima je potrebno, oni koji su znači beskućnici, koji su siromašni, Allah dželešanuhu će da zatvori vrata dženeta za njegovu potrebu. Ako neko od onih koji imaju poziciju u džamatu ovako radi, onda trebaju vrlo brzo da to poprave i da se boje Allaha dželešanuhu
ili trebaju da što prije u centar šalju svoje izvještaje, pa onda da centar to preduzme. Ali da nešto znači ne odgovore nekome ili nečiji zahtjev jednostavno ostave po strani, to je vrlo loše. Znači trebamo da uradimo sve od sebe da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Dobro pazite na svako svoje djelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da osoba mora znači prvo bogobojaznost da usvoji. Ako oni nešto urade loše, onda trebaju da pokušaju da urade dobro djelo. Onda znači to dobro djelo će da poništi ono loše djelo. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Ebu Musa i Muaz bin Džabel i rekao im da budu guverneri dva mjesta i rekao im je da naprave lahkoću ljudima, a ne da i znači učine da bilo šta je teško za njih, da šire ljubav, bratstvo. Nemojte da se neprijateljstvo kao tu proizvede. I ovo je znači uputa za svakog onoga ko služi u džematu. I ovo je kao njihova prva uputa, princip njihovog znači ureda. I ovako će zaista svaki jedino na ovakav način ispuniti dužnosti prema svom znači onome čime ste vi znači data vam ta pozicija. Kada se ovo desi, onda će znači stvoriti prelijepu atmosferu, prelijepu islamsko društvo. Ono što je obećani Mesija došao da uspostavi. Mi smo ga prihvatili, mi smo mu dali svoju zakletvu. Svi znači oni koji su u zajednici i oni koji služe imaju znači poziciju u džematu. Džematlije su vas izabrali. I trebaju znači da urade sve i daju sve od sebe da ispune sve dužnosti na toj poziciji. Treba da ispunjavaju ove dužnosti i također da budu bogobojazni i da se trude da zaista postignu zadovoljstvo Allahovo sa nijetom da budu iskrene sluge halife vremena, da zaista pokušaju sve od sebe da pomognu znači ljudima u zajednici da povećaju svoju vjeru. Kada oni ispune znači sve ove dužnosti, onda Allah dželešanuhu će da blagoslovi njihov znači rad. Ako ovo nije znači nešto što oni rade, onda ti ljudi su daleko od bogobojaznosti i oni zaista ne slušaju halifu vremena i oni zaista nanose štetu onima koji su ih izglasali. Obećani Mesija alejhi selam kaže pravi vjernik je onaj koji sačuva povjerenje i onaj emanet koji im je dat. Oni znači uvijek se okreću prema bogobojaznosti i oni su vrlo pažljivi da ispune sve što je znači stavljeno na njih. Na drugom mjestu obećani Mesija alejhi selam kaže osoba ima dva kvaliteta. Jedno je da ispunjava sve ono što je na toj osobi, kao svaka osoba zna svoje dužnosti, da ispuni na najbolji način sve te dužnosti i da ništa na najmanji znači neki detalj ne ispusti iz toga. Znači nijedno dobro djelo nije propušteno. Slično, vrlo je važno da osoba mora ispuniti sve dužnosti prema čovječanstvu.
Znači, osoba mora sa bogobojaznošću da ispunjava dužnosti koje je Allah nama dao da ispunjavamo prema njegovim stvorenjima. I ovo je šta znači ispuniti svoje dužnosti na najbolji način. Drugim riječima, to je duhovna ljepota. Svi oni koji imaju poziciju u džematu trebaju da prvo donesu tu duhovnu ljepotu u sebi. Oni su ti koji trebaju da smatraju sebe prvim onima koji trebaju da usvoje ove riječi obećanog Mesija alaih salama. Svaki Ahmedi musliman znači daje zakletvu da će se držati puta bogobojaznosti i da će uvijek da stavi svoju vjeru iznad ovo svjetskih stvari. Kako god, oni koji imaju bilo koju poziciju u džematu, bilo koje odgovornosti, koji služe zajednicu, su vrlo ovdje znači upozoreni i oni trebaju zaista da sačuvaju svoje zakletve, da čuvaju ono na čim je dato da budu staratelji i čuvari. I sve dužnosti znači koje se od njih traže da ih ispuni, ali to uz takvu i sve znači trudove da to ispune, da Allah dželešanhu podari svima da su u stanju da ovo ispune. जो हमारे स्पुर्द जिम्मेदारियां हैं उन्हें तकवा से काम लेते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.